Nasprotniki so licitirali en križ, mi pasiramo. Partner licitiral en pik, mi licitiramo 3 srce. Partner licitira 4 srce, mi licitiramo 5 srce. Ataka 4 križ, igramo kontrakt 5 srce. Saft zgubitki 1 v piku, 0 v srcu, 2 v kari in 1 v križu. Dodatni štihi v karah, kjer odmečemo zgubitke na pik, ujamemo damo srce in džeka pik. Igramo nizko karto in vzamemo z asom. Sedaj pa igramo dama pik. Zdaj pa začnemo adutirati, igrati impas ter skušati ujeti damo. Najprej igramo nizko iz safta. Vzamemo s kraljem. Igramo nizko karto. Vzamemo z džekom. In igramo asa. Ter ujamemo damo. Zdaj ta 6 srce nam bo zelo prav prišla v 13. štihu, s katerim bomo preobrali štih. Sedaj pa igramo pike, in sicer kralj pik. Lovimo sedaj fanta. Igramo križ. No, sedaj pa igramo pike. Zdaj 9 pik je najvišja karta. Odmečemo kare, ki so zgubitki. Igramo še en pik. In še asa pik. Sedaj igramo karo, ki jo nasprotniki vzamejo z asom. Igrajo križ, ki ga dobijo. No, v zadnjem štihu porežemo karo s srcem in naredili smo 11 štihov.